Moni baba chuan do like chuan sakar tang kat ngawa bang kubra sama chay kot. Kay kwani do na sokong do peyu. Sakar wala bang kubra sanan kan ko. Wang ka sakar na nagan na nada ko nan kani ko. Ay chuan wang choro sakar na chay kat na ang tompe. Karang kat na speaker ang tompe state legislature kay sak. So kapon nabalat. Wala balat kay to chorus na bali ang momosor chua ko government. O play chuan wang ang chuan wang sak. Iyang ako sa lalyanan ko. Yes, sa na siya yung language. O epet uya ko po lahat ng pungan media o focal point and way isa tayo ng Pacific. Regional Pacific and DCR Petron kacang tatakan focal point meeting na wing feature ni opposite surface September area research o oaralap ang Wiekupwur kachichugin na Petron 1 of Climate Resilient Pacific and DC topics and the way forward. Makakawawadi ang namasan ng Tompe, dakikan ng Pacific at kakankiyawakan ng Wewa. Yay may NTC kan lalapot yung katakatapan sa Summit Petroleum Mall. Regional Pacific NTC of the Bali yung Petroban upon kawit ng government and Wind Germany, Australia, New Zealand o European Union. Petroban kasyang natatakan focal point meeting o media dialogue may Wiekupwur yung makiban ng Weliepen office sa focal point ng way isa tayo ng Pacific. Napinyang sa wachong yasamin kayo ang Balian climate change. Irail partner na kapag pwukat. Donor kan irail akan masawas. Kung ni church o wiepen tataw kasampalakan may ananong Wiekupwur o priyang irail Weliepen media at churnal sa pwukat. When the sansal sa Pacific and DCR, kamagat lapwatch to kamelan and NDCR malkairo o project kasampalakan mapwita. Napinyang sa wachong sa wiepen akan mabangkak sawas o nabla na ben kamaulan o pilkitan tataw kasampalakan magtatakwal ben climate change ng Wehi ng Pacific. Irail akan mayang chua daw Wiekupwur Pwukat epwelpen ng patopatopene yung mweidehng kat sa maon Pwukat tayrang kahpwal climate change Pwukat doon kasintagayakan wajkuchung kahpwal o pisap lautakan ng defensive watch. Prabitchwalan diyan sa mga sapankipene rin chwalan matmataukan o mabwelpen yung kakawali o kachkalang climate change. Eupelawat pisawasak aksyalagana wewa mabalik chwalanki magtatapar sa agreement toko sonnet lahat magkukota sa United Nations o miyabwelpen climate change ng Wehi ng Sampa. Wanituan mabelka sansal sa Regional Pacific and DCR Steering Committee Chair Deborah Sumi. Wiadawach liban ng Wiekupwur parang wialayaw nyaraydakan ehukipene songkan may rayparos ng sosopan. Ipo ka magayon kasama at saglasang karos yay chair ng kapsawas pa na kalagano apapalisakan na chay siya wasang kausan ka na wiepen katupeng ka na wiasarachay. Apekyawan ng Wiekupwur watch pinyan sa watcho kahpwal ehukipene tatawag mamyan ng bunga Wehi ng Pacific kung tangay ka ng mawang raitiyan mo ka. Pwukat media dialogue session daw Wiekupwur choro yung ng bunga irail journalist ka ng Wehi na sansal. College pilyaw ang kabe sa kesempwal media na sa irail akan na duwag climate change. Pwede media awya persyon ng bungan government o chun community the way yay meletaran yung Pwukat Wiekupwur watch. Niyang sa watch media kasobay sa challenge tirang kakalapay na ng sa climate change. Para sa social and information darong sa watch sa government o niyang sa watch so tope na napangparata ng bungan irail o focal point ka. Ora Pwukat Wiekupwur watch parang pwukat sa kakita mo Weliepen government o focal point ka moment ka na napakiyang way ng talian information. Wehi watch ABC feature reporter Lisa Mafarno Pwukat Weliepen media o kasalita ng media watcher journalist kay guidance activist the samin kay on Balian climate change o pwede bakbako pa ang
yang rai focal point o Weliepen government mepatchen ang Wiekupwur rangkupur kalangan sawas sawaseda badian media o mweidehng ng wasakan marukoneng dedia parang kahpwal taong chunway tame mele lopong o tamong yaw ng Pacific Pwukat may chunway koneng mami. Regional Pacific NTCR Project Manager Iris Rosso Patohieng. Focal point meeting o media dialogue which pwukat sapankipene tadok kawehwepe o patopatopene yung talagang set yung irail o kitama o nantarakan mapapatsoto. O sang yung which check ito na serben sa mga kakarakan mag-check sa pwukat o kung saan akan piso Wehi na koros. O pinyasa check ito yung wiepen mag-check o ng tatong kititawan pwukat sausage na sapankipene tadok ang kakarakan mag-climate change pwukat o irail. Oaralap tadok ang yawan ng webpage pwukat platform ansou para sansal at sapankipene kahpwal climate change kanilya o piduan ng sapankipene epwelpen project at tatongkan o epwelpen pwukat o sawas akan. O Wehi sa tayo mayang tasyong Wiekupwur kimiyang feature ko guidance therapist now niwa para pwungen Republic of the Marshall Islands the oaralap Samoa Solomon Islands Tonga Tuvalu Vanuatu o Federal States of Micronesia the episode. Yemen children sapankipene Rongen makangkupur kita sangan Rongen kapangkupur kalangan like or share video subscribe on Facebook YouTube channel, follow Facebook Facebook page, or page Facebook AM radio Wiekupwur FM radio sa Weliepen Facebook live feed na YouTube o Facebook o bilang FSMTC Cable TV channel sa kaya pagkong yung kahpwal ng epwelpen rong kapakan na epwelpen na moran match kailangan ng porkar sa kasadelian. Say